reakcije ljudi, odnosno majki koje su htjele pošto poto da izvedu djecu iz opkoljenog i ugroženog Sarajeva su bile opet razumljive, logične i majke su napravile jedan veliki protest pred predsjedništvom Republike Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je nakon jednog dužeg zasjedanja razmotrilo sve ove razloge, sve ove potrebe o kojima sam govorio i na kraju je zadužilo Ministarstvo odbrane da tu svoju odluku ublaži, da se dječjoj ambasadi dozvoli aktivnost, ali uz jednu mnogo veću kontrolu nego što je to bilo do tada. Naravno, mi nikad do kraja rata nismo mogli uspjeti kontrolisati te tokove izlaska, jer je želja ljudi da napuste opkoljeni grad u pojedinim trenucima bila mnogo jača nego što je bila potreba da se ostane u gradu i da se dijeli sudbina ostalih stanovnika. Ja u ovom kontekstu želim istaći da je moj utisak nakon izlaska iz Sarajeva, prvog izlaska iz opkoljenog Sarajeva u martu 1992. godine bio da su svi ljudi koji su ostali u opkoljenom gradu da su heroji. Na stranu to što sam u Zagrebu u hotelu zamračivao prozore računajući u jednom trenutku da može doći do granatiranja.